Ka jingba be ye Rodri, kadai kumba ong Jos Mourinho badai hang nekin ba ka Real Madrid, kalong ko na ki klub ka bakraw dukata. Hadin ba Rodri ulolik penyeso sya ka klub Barcelona, bat hadin balami ki jing ong ba ka klub Real Madrid kalau be ye ka jing du ye Rodri. Andrai na kalyang Jos Mourinho lakenta iya kani pan ong ba ka klub ka lababe ya ka jing du ye Rodri. Andrai na kalyang Jos Mourinho ulo ong pada kumni ngam duna Rodri ulong da ka bapau ya ka jing syanya ha kirang nilakai kibala dan lepa. Mourinho ulo pensyaru ba ka Real Madrid kala keren bat Rodri bat ka klub kala IU ya ka offer ka babhatam. Andrai ha kijingnya keren bat Rodri uladon ya ka jing artetin bat ki jing artetin jung Rodri kila pelongru yang abandon ya ka jing artetin. Mourinho ulo ong susu ba wala Rodri ulong player ba kerpang ba bat ulongru ba burom ha kijingnya keren ka Real Madrid kalong ka klub ka bakraw do kata-kata kuat ya kirang ilakai kiba silur bat kiba scam ya karai hoj Rodri ubrom bahayangi bat omdon ka ke bosniu ban ong sepangjung Andrai ka Real Madrid kalong ka klub ka bakraw hadu kata-kata bakamla pandon ya ki player ki badang artetin sepang karai jongki Mourinho la pungkuru da ka baong ba kuat yo Rodri panyo ya ka jingjob ha ka karyar jongu.